Menen maltanat. Maylуулuğu menen. Жердин semizligi эмне менен аныкталат? Гумус менен, чилинди менен. Bizim Bazarkoğan rayonunda 1% жеткен bir dagı жер жок. Bilip algılar. 001, 002, 003. Kim edegerde 40 tonnalap egerde udabirine berkine toyuz. Гумус жер semizlik bergen bolsa, maldım gömün bergen bolsa, oşanda 1 milimetre, 2 milimetre zorga emne olat? Göm bolat tuğanlar. Bu degen mizriler. Adam rasa ayağı oğurup durganda geme dezmenen kanam can saktap durganda el bolat. Hiç tamak jebe geme dezmenet ko, kasar kut oşunda bolat. Şunda meselegi şunda düşündüreyim. Şunun için şu işlerde atkaruda emne kılış gerek. Mına men Kuda kalasa, Kuda buyursa şu malga çeyin bardık hizmet işledik. Jönökö prosto agronomdan, glavna agronom, rayonda, oblastda büt kimyada işledik. Andan çıkar akırkı yılı proyektini izискательный станция химизация сельского хозяйства дегенде директор болуш дедим. Именно şu почва боюнча жердин бал бантентин актап, Noken rayonunda büt bal bantentini aktadыk. Oşunda жердин narkı abdan kötörülüp ketkende 200 so'm, 150 so'mga çen noloğunu anıktap berdim ben. Жердин çarbalarga, dikança mondağı pasport böyle verdik. Bardığın pasport böyle verdik. Emi şu işlerin bardığın bizim emni kim kılıp atat? Emis balam kılıp atat. Laboratoriya açam da atat. Laboratoriya öte uğur nerse. Жердин bal bantenini aktaş üçün poyuzga, relsке жақын болуш керек. Борборға жақын болуш керек. Жердин суусу төмөн болуш керек. Кум алыс болуш керек. Шагалдуу жер болуш керек эмес. 10 метр, 20 метр казганда зорго шагал чыгыш керек. 1 метр, 1,5 метр шагал чыкса ал жердин асылдуулугу өтө начар болот. Канча суу берсең дагы эмне болот? Чаңкап калат. Туурабы? Мындай жерлерге эмне кылыш керек? Bal bandeti öte tömön bolot. Андай жерге эмне кылыш керек? Налог кандай болуш керек? Төмөн болуш керек. Şu işlerden bardığın kim kılıp atat tuğanlar? Emis balam kılıp atat tuğanlar. Em tuğanlar, bu jer degen semizligin, jerdi misal üçün semizligin hareket kılaversek, kılavatavız, hareket kılavatavız. Emi bizdin şu turmuşta emis balam adamdın den soluğun, dikandardın den soluğun, dikandardın bayışın, ruhani bayışın, baylığın bayışın, üybilesin bayışın için şunday tömöndeki işleri jasap atat. Emi jerdin bayışındağı, bilip algılar, jerdin bayışındağı, jerdin semirişindağı koşa hareket kılıyor tuğanlar. Jer baybasa, semirvese, kayaktağı dikandar bayıt. Turabı çok bu. Kutlu şu meseleni, elimiz falan hareket kılıyor. Jeride bayıtavız, semirtevizde.